kanje wethandazela leyo nhlakani yokwazi ukukhuluma nabazali bakho kungena kuxabana ngoba mawuxabana nabo uzofala ibusiso zakho udonsa indubeko zodwa zize njengovolofo ngeke uzulunge vuke emaqandeni ushilo uThixo ngesimo sikaJesu ezweni lamaJuda wathi hlonipha uyihlolo lokho ukuze insuku zakho zande emhlabeni impila yasolawusila ngendaba zokulayezelayo wakhulwa balithonga akekho funa ukutshela iqiniso bakeke udumanele ganguphenduka inzalo yolahleko bathi khuze kusasebuthakathaka sigoqwa sisemanzi busuku uphulela ikode endlebeni Batala for the reason, ba-affordele thuba babonisa indlela Vumela babonisa indlela, kuningi abakubonile Njalo kunye kwakho kesebeka, kodwa yikho intingeko yokuthi na uphinde ukubone Khuzeka hlonipha lalela qoniseka nxa badala bekubonisa indlela Batala for the reason, kudala behamba ukuba nabazali bakubonisa indlela inhlahla lela ukuba nabazali bakubonisa yona indlela impila yasolawusila ngendaba zokulayezela ngendaba zokulayezela kulayezela impila yasolawusila ngendaba zokulayezela kulayezela umzali wakho ludondololwa umadondolozelela ubonisa impumelelo kuthi mawuqhubeka akuthinta ithathoba amanxeba kutshengiso yona impumelelo wombele uhlala ubuza thapha ulwazi kubo bambonisa indlela eqondileyo kuningi ozokufunda thoba inhliziyo uzehlisa ubalalele